Yo, no vilo no me dogbe na mesia me va gben kefe avalaji. Nko nyenye edem never moji nenya me jaba na subscribe. Ne subscribe or like man na video pela me novi. E kama mi no kame. Egbe nu swede ko me ma ko to moji. Agbenke. Me be nko ne vu, to ne vu. Na gbe na vivi ya ta mi no moji va. Me no chachala video me arabe me va kede video de yi ma ko video fe link ko da de video ya gome le ye fu gbe me english gbe me nye me nyane mi akpo le français gbe me vone me le show be ne ide caption te pela wati wana wo ale na ti wan translate ko ide français gbe me no video ko me di ma fo nchon yi nye mi afe la me se pa paji obe coronavirus do amesia me le precaution wo fifi la me le fila mi anto mina menya be me le quarantine here de nyu mozozo me na me va kere mi adometo yinya me bo de kare un alebe nye pri mi no jedo le jedo do me la va na menya be ole amachi try na me de we amedo le titibe yuai for test ya bi ale mi le se ho ni me dibe mi awenye be mega vai code okio kona be no vai try dejiwe e ya nya gbanto evelia video me code nyo link agomede enye swine flu yi o wole efede o me yi over in America gba swine flu are amachi o ko test na mewe ode menye ya over do na mewe enye vovo gan de na me bo de sia de alo amegbe topo mia vo vie to mia me ibo vie to mia ve unchu kule ve nyonu enye ve sesi na mesia me kule vovon be do mahi ale yo wole swine flu agome fe gamede waga woni ne makele coronavirus ya me because massive ya ogbo ogbe nadele medimi ma funu chon video ya nyebe yellow fever emile dodo le Ghana le Togo na mi be mi azomo krache mmenya amachika elemo abale me no gbo Ghana duko lab science lab ka ele mi asi mi kole amachi o do po ape mi le zazana do ma viwe e ya nyenya de ka evelia ameka pe theory ya ne kole amachi do po ape na ponya tefi ebe amachi enyo aluminyo ameka pe machine ye yovo pe machine ya mi le zazana you vope testing kits ya me les azan you vopa match ya me le baba so it's very difficult be me am ibo me ati wan detect voni joda meji amedeji pova yire ati wan ga jode me aji eje be mi tue ne mi ko wo no sosoro na agbe na vivi na mi because if you fail to learn your history you keep on repeating the same mistake again. Okay, mi le sesebe o le vaccine di ne vaccine va dole wonto yide doku ome dina desro la gbere ni na kpobe anyo na obe na hwe alo ma hwe e ya nyenya tefie video yi pe link me call it adarede American movie alo American documentary magbabe documentary menye movie o documentary ya onye ekpo de short film magbabe 60 minutes de ko ameyoza for publication e ya nyemia pe media we national media private media we yoza me ape celebrity we menyenu sia no enye dumevi menyenu sia no celebrity endorse e anye nwie nya tepe de kai mana wa sela gbenke fe avalaji menyenu sia no yi celebrity o endorse e anye nwie excuse me to say abale wo lewo le politics pe gamen akpo celebrity de wa no MPP me the next money wa no NDC me the next wa no PPP me e agbolo me na we egadiole edgadowole they are not checking the content and the viability of what the nation want or the citizen want egaiwa hode kutukume ya fedo wole e atamana ewu efepi evunchu na sebe anyobe na va ekpo video ya ne na se na doku no mesi o efito vino na be vi o ise vu gbede ne wase America fe gbe wa dego me na o ne nya tututu me di me magbanyi ma ti wan dego me chito na wo ne ekpo side effect ile amachi enwule eyobe o endorse Dr. Mumbi show le Kenya ewo video chon
abe side effect yo le amachi obo po inye 95% pe to wore menye no vie ta mi ameyo mi le gbeji mi gbo ba fe nya te fe wo yen mi agbo ba fe eje be mi anu agbe ne mi apale mi achi lagbe eme depopulation yi mi le sese me ho se be ya fe plan ko amesia me ko dade ngogbe yi menya le obo yi gbe mi afe de die no ya ta me no monjiva mebe ne dunu vo difore ne kpokweku menu ne konu evi enyo pa ne kpo shatawale ne dui stone boy ne dui sakodi ne ga dui ko pe sagacité ple towe vone won kire jagbagba na diga mena na sona de na wagbe na gbe ne vivi ne na kpo beleke na wo afi agbe vivi na mebe nu dudu fa pajimi no blog ake mele amo me ko le vivi nyen kpo le me nu yo le wo plimi de menye nu vie o nu yo le wo plimi de menye nu vie o mebe chi gbalo wo ya ba check le YouTube ji documentary vovovovo do yiwe be ame ibo nigba de o la America gbeji de o me ne video yiwe be ame de o le hade chi gbalo e chi water treatment center yo le chi treat na we de ame do area de o le mele de dolele de to gbi area ame yiwe be ame o je na do vai po documentary America documentary na ko soro no ya ta me no ba bia sebe me Ghana me Togo Benin ame ka ele mi afa chi treat ame ka ele mi afa no dudu jikpo na mi di ba gbe na vivi enu inta me va monji egbenye be no viva e ko video ile link agome ne na soro na de lefma na se ali o ko swine flu a test yo wona me wede me fa machi ya ko va na me wo amedo hade gata o le test ya fifo la o le yi ne po package de wa vuvuta obe wa na o ya me vu na yi de vacation wa na hundudu wa na oga wa pojiwe na vai no hotel ya me ble susube no vilolo ne we ya pete wa gbe ya ni ko le example na benu ko do po ne nyola anu agbe ne menyola awaku mi medibe mi akufifia mi dibe mi anu agbe na me akpale mi achilagbe eme no vilolo we me bia dagbe na we me be ne va mon jija agba ne na subscribe voilà que mana ma video plan me no vi ele vevede kama me de mi afete mi achi mi anonu soro mi anoka me no vi lolo we